के लिए जगह नहीं है इसलिए हमें kasto kan mas jaga kuning ke orang tu ang paraksan nuk jaga tu हम आपको कसम खा के बोलते हैं, पुलिस से बात किया है, जिस लोगों ने इनको मारा है, हम आई स्वेयर मैं इनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट जो पुलिस में होता है, और कोर्ट में अगर जाना है तो मैं खुद लॉयर दूंगा, लेकिन हम लोगों का तिपरासा का ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये तिपरासा हमारा ब्लू कम्युनिटी के लिए, हमारा तिपरासा के लिए आई प्रॉमिस यू, मैं अपना तरफ से पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि इन लोगों को जेल में सड़ा के रखूंगा, लेकिन पुलिस से मैंने पूरा बात किया है, आप लोग शांति रखो, जो भी कानून में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सजा होगा हम लोगों को देंगे। that is found very delay You don't no I have spoken to the DGP. who are you where नहीं I have spoken to DGP. He's assured me and I am there. मैं हूँ justice and we will ensure justice. I promise. You know, our people get Vishwajit Debarma gets killed, he gets killed, we don't get justice. Parmeshwar gets killed. You know, this is, but I have spoken to the DGP and we will get full justice for our people. And those people who have killed him, they need to get the worst possible punishment, the most strictest punishment. और उनको पुलिस उनको कोर्ट भी सजा देगा, और अगर कोर्ट में गया तो मैं लॉयर बेस्ट लॉयर ढूंढूंगा, लेकिन इनफ इज इनफ। आपको लगता है कि हमारा फैमिली से कौन सा कौन फैमिली राजेश आप देखिए Nokungwa so ke krima sa wana pupaya ma jibono chung salama ya poto ha bo chin jati ba ke ha dukho te pangsa sudu formation nokuni bo subsidiary korgoreri onim salak mamia chin do fani ke hak mamse amo panda chung jati manang kha dukho nang thai amo pandang kha dukho nang dai bo tini new case ya tripura jo pati ma bar bar ke chung jo to sisa phai mo se amo jati ko ba na wo chung kha sala ne na wo kau la ha thang ha ke chung to ne na wo amo panda tini ang sab chung mo ke bo maharashtra wo chini edition in chin yo po bot ang phayung formation ni atma santi ni ba pandawo no khono chung nang khuk mon phada bodu khoso moyo chung le thoinai abono pai remaya abodi maya no khunga pring ba pandawo thoinai ba pandawo chung edition chio lak ke ha chung rinai inke bon chio maharashtra chubanai inke tre ke ha kau ke bo tini thoi ta ha ba bungno breke chung justice rimai nai breke bungno chung bichar me nai do phamano bichar me nai se sudu permission yam pandawo tini bi sakau ke sung nai bo je bune rong sakau nangkai ke best lawyer Maharashtra bo permission ni sakawo fight na bung abo khenai ni Maharashtra ko ri hanau phata tone le khnai phung mayo abo mi chini appeal chini kabo mukhe bo Maharashtra ni kabo mukhe bo bulai tuk lai ungye danga si sing lai anu abri matang lai di abo chungma pemaya abo panabo tau police procession step la tungo ai ni mote chungma thanai abo panabo se chung samchubo chung ko ba tong lai na
keha are pho ung to ha pho nya mo bai phu ke tang lai di abo ke chung ni je pho khoti ung ma yu pan dawo chung bono chung santi ke ma tong lai nai sodor kota ma tong lai nai jambai trai khna ra nu ye hui chung lai no abo chung tik na nai nang nai bo so ang sam chuo dress chung kok mo ma tong ya go chung salai na ami bo so no chung ti sa na bo chung tha nai ya ni jem sanau jai khelai di abo ke mang nai bile brom set mai nu tom se brom ser mai nu nai tom se abo pan do tinio bo trai no khaklam kri pa kru mai khnau mkoi kru hain khnau karen bai short ke ma tong ke bo sake pa ma kau to hong ba ang sasia chung kha sile nai bo so le siu a khwa ke chung chile nai abo pan do bo ni jora wole je bo santi ke to pan da no chung ka bo nai महाराज नि होते पो जोतो तो काबोलाये सांगमा के तोले मे पांदावो बिनि बो थै पांदालाय थारा तो फातो केस के हा ना बेस के नांके फाइट के पांदावो महाराज साबनो जाय खेना खाकजा जोतो न